15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Hakajing persang manpens ngotu pat ba hakabaya day bat karukom siu baik hajna ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC haka arpo artarek jemmang arja apun rio kala pelat pat ba ya ka kot link dop ka pensai bat batai benya halor karukom siu ya ka khajna professional tax. Ya kani ka kot link dop la pelat pat ba do ba sembor lang renja u chief executive member berem ka KHADC ubadero MDC ka langkerdam lat kro constituency kum ukongsan haringkat kajing don lang uba seibor lang warba executive member ubadi pet ikatanat finance taxation and forest uba JE Dekhar secretary ka EC KHADC ki officer nolor kiwe pan hakani ko koleng kedom ka batai benya ya kinu ki bahap ban siu ya ka professional tax kum no ban hap penrungi ka kerteng bat kat no ka bahap ban siu kat kum gajing yo jongki hakasis nam ringkat kiwe de ki jing batai pat ka bala pen wandor hakakten khasi bat English. Haba ajing kran uba seibor lang warba uloong. Bahaswa ban syem ya kani gerai. Laya merjing mod nado badang long CEM uba sembor lang renja ringkat kinong tray katana taxation ke KHADC. Kumta menta kila yo ban pelat ya kani ke koling kedop. Kebabatai kumno ban siu ya ke professional tax kenang bagi pat ba kin sngotu. Kakot ni kedop pen sngotu pat ba. Naga menta ke siu ya ke professional tax siya ke KHADC. Nila cuya keren, nila cuya mercimut, naga por sepor, bakalong keberan kam, naga benda cungi, banyak ter, banyak tai, banyak pet, bakal donem kalenti ke bangin la, ban wanra, ia kalenti ke bakhamha, hagamine pat kata taxation ke cungi. Bat lembaga cungi kenduk cungi naga por sepor, ngisung tu, kumbaong ke ketim harem. There is always room for improvement. Kaya ba pikran na kanilang dachong piru kung ki staff berumurong chong taxation department ke chongi ni iba ka don kalunti ke banila panpanha. But ka way na pedeng gijing e be piwan ra ru man pensno hakmat chong akong UEM in charge ng taxation kadai ka kapasitom panwana yang gijing sutu khamtam ke beri pergi pada ke beban siu yang kenika professional tax kadang kata resistant lagi jingile persya khamtam wana kalian ki paradok ke prasnam ni ki tribal ke jongi kata dik ke bapiatu na kalian ke jongi na kalian ke jongpi syangi kum ka isi ya ka ba ngisudai ba hai sin jam ni baret bante la kam ya kani ka benda ban la ban ha ngila sudai nomor kata bangin ya chakman ha bidai berkene kecing penmi ya kani ka pamphlet ban nasim lu kani ka lat lenti ka juga por ba kumbangi persyan ban pharu na ka benda jumpi ban let na ka benda ki kencang workshop ki ban penbahai ko komite kam ban update ya kecing tip ke jompi ya kata angin nang le na workshop por kat kum kecing ya mircingot lang kan pi ki staff na marka thong ka badon na prengcimi kalong bangin yo i ya kecing kiu ha ki bentak ba pher ka bede berkani ke department kata jong taxation dei na kata kadao ni pha ip ban le na ka bandaki training bat ya kabangin nang pha terter ni ya keren dan kat rubat pi na ka bentapan penmi ya gini ke pamphlet ka banyara pen pensuk na ka benta jumpi bat ka bakham kongsan ka long kanyarap na ka benta kiban siu ya kan ke tax bakin suthu bakin wen ni kata ke jingut ke jing berkat ke jing ya nama khamtam ha ki para dok ke parasnan ke jongi la pinkren ya ka kentin tak selas ngau lupa bai kali ke pemelapan pilihan Henry kat kum kani ka ain ke ba ngila cutip kum karya profession trade schooling and employment taxation act kat nai sabunyo kate ya paro kum malabatai na kalian isu flor pilihan mene ke jingalang ki ai ki bahap pokone ke benta
Dan nakataw na kaliang kajunga kung EM malipit ng takanika taxation. Nga simro gini kalat akan ikapor ban bu dah bas ngurit de hakmat jong kipa jong kani kari ke jongi kipa hapo jong kacing pecing kmi jong ke HADC. Ba pin sutu syai ba kacing don jong ka council dan ke council kabangi hong. Ya kabala sen ya kana du khat kendai santuar baga jing temu kebayar ke juga kalong ban bet na kabenta kabha kamiat coba ni kejat ben riu bejongi rengkat bat kata ke jing temu kabala si de kilong shaman shwa ke jongi ke bidai bat ke jingdon coba ni ka council ke jongi kumbala ong na isirman mene la entrustru ya ka ke HDC ban le ya kawai ka kam berkata ke dei ke banilum ya ke khajna na ki profession do pero Tenamar kata kami ke iki betul mai. Kadai bandong dok bandong senam. Bat panweni kita ke jingsngau bandong kani ke dekat ke ba lasule dan borna lasul pus ke dem tai kata kami bandon. Lei ke bandon kam masuk ban kerpat ke sngaurit syaki pai ki badai ban siu ya ke professional tax. Kadai tangkani. Baladani iet ya kani ke council ke chongi. Ladani iet ya kani ke institution ke bangi nyukor kabangi syadmi manlak hisin sansnem ban pendep ya kata ka hok ban thebut ke jumi ban yo ya kita kinompet kinomkmi hapo ne des council na ka banta ki subject ki per ban penjabet na ka banta ka bhagamet chogi lang ka salang chong jak dri wo jumi berkuwai namar kata ngas ko bonong kersyan ya ka council ke jumi dah kecil itu hilang ke jumpi la pidam ikam berit ikam bekrau nama ngin pet ngin kmi nak kalian bejong ilu lembak staff jong taxation department om ban shu penbor om ban shu le akan ono nanti ke banong pihak ban siu yang ni hakata kador ke bahe ini kita ngin le lembak assessment kiban ya hakat kum ki kam ke jumpi ya ke ba pidai ban Noksen yang lem ban kerjaan lembaga profesional tax ya kane ka institution ka beri juga cek penriu ka jongi namar ladangi pet ka kum kasla ka balapu naka liang juga central government ni banimla ka le jongi ban shubu wat ka bahe na ka cikamai ka ba ka kum kasla ka balapala ya ka sanlak sejrong profesional tax ke bapili ban sio hak sisnem ban long tan hajar sanspa bala perwannya ka hakador sisni kadang syong tan kambaan riu tengka prapusau naya tengah so ban kerpatret nomor ketawat kani ka bahe ka profesional tax ke bapili ban sio bor sisnem kadang syong tang ita idor nyau tengka sisni ngasno wan ong lada kaman siem jom jing snow jing khantam kumpi pardok prasnam kibaran kata jing anluar pada jing khang ban kersan ban kiban idei hiru ban kersan na ka benta ka ni ka council ke jumi na snow nang kanam nang kanam ke jing ha ka ban kersan na ka benta ban le ya ni professional tax na ka benta ki kam ni jumpi ba per namar niyo isha balada lala ban penbiang ban penha la kawan ke jing sutu na kalian jumpa ro kipa nang susnam juga dikali kasi ke pi ke jami kuntu bagi bagi bombe khasiru kani ke council jumi kan sabha kan samyat kan sanangkiu hakaba kumba kalong kata autonomous body kan la ru panjen halagi kecat naga benda kalawai kala syai kala sisni kaban long ru ke jing mentoi om tak ya ni kilometer hendak ya kata ke penting ke pandangwan Nakaliang uba syambor lang renja ulo kentui kinong tray katana taxation bakim day ban syap tiang yaki ba syong ha kasuki. Henry, kidi ban long giba kelut yakarukam perkhat jongki, namar kejing no senyang jongki tang si sembo. Bat ban pentip show executive member, lani show chief executive member, kin yok ban ya perkhat bat ban ya merging mot, ban pen bah su yakarukam tray kam. Hangwe hang ko ni kodam la pe tum shim dan kum kata ke history kin dia.
Hendai kenang bagi pai kin sutu menang do kami ini kedai hina do kupor baka sokar asam nginang hap kum ke distrik kanang hap baka sokar asam keladan ke an juga ka balum ni khajna ba dia nang ta ke dis council ke jongi ke hina di khasin jantia dis council lu keladan ke an ke jongi ke bagi hap nah dia nang ya ke sokar jelam ka jong jelam ka jong kalau la thalen ni an ba nak len dis council ka bot ya ka an ke bagi de dia nama terkenal ka jing ngai so borom yang ia menchat siapa say ibala syem yang nikah senjam yang kapan akan mau lah yeslok bat ia kapor ban lok konsia bagi dan kam ban pensyai syek pai ba ia ka bak an bak dan ka wadai bak kajna ai kan ni kajna ka dan ke ka kompor khat ka la susu bak la ki pai ba nomor bakum ki pai ba no som sinong jogari ganun kan jingai khat an kren tang gini kita akli hi kajna ka betu pai ba kau ke direct tax, kau ke indirect tax. What you dawai ke bangi di ngisi khajna, kau ngisi indirect tax. Siapa sorka? Ndai mi yakran ke direct tax pat lanyo ku ke income tax ke bakum ka general lurung yang pat don kam man siu. Ndai ngisi pat ya khajna ke jungi pat ke profession ke bangi ni trade. Tidak nama terkadang ngajuang yang dikatintin. Ba ya ke kapag diskusil kala ban trekam ke jongka lare ganu ke sarkar trekam lembaga khajna hi maki kilo tikada minat kayang kung kinong mikmat ngidon kam ban ai ke jingkhen jingdia ka pura ka kom trekam ke jungi namar ban ka office ko office kayang do lembaga khajna baki pai baki se de matanaw majuang ngala kerenteng lang baklah kawin na pada session apa house mangi kum kinong mikmat ngemlat ban kam try ka office matang hadin sansnam ni haban lebang spai ba ban ai ke jingkhen jingdia ya ka kam ka bungi try baklah pai ba laudang jit yang ni hendai ke ka wang kwak ban kentu hakmat lang jong pilang kum ki officer ki staff jaman ni department kalong la dei ma phi uban tray shitam ban pek renti ban tray bha naga tak jimen tay jok office ya ka office ka tray bha kala ban ai shibon kam ha do shiko ba masuk ban shibon ni kong bang lai bang ami ko ni ka ding kedok on department kita tray shitam ndek ka bang kwa pat ban yo ban ya slok ka ki por na mau ba sei ko am tax no ang ba kala kam sa kawai di kalong bangin pet pat so kuno ban pensuk ya karlenti ya ban siu ya katas ngemde ban penjrom khan ke lenti ko no ban siu mangi hak ya be syak taka juk kebakat ke bangile ngile ban pensuk ya kalenti ke bangi ya kenang bakinung ketathan ya kan ya ke jingwan ju pa ba na ka por office nanil na lagi le online ko no ban pensuk ya ki pa ba nomor ombaro ki ba penem kam ya ka online menta yang ni teknologi ko menta ki ba tiplut ki ba nang ban le dengan pek terkena kalenti ka basuk tam kenang ba kita ki pai ba ki basio hakikam ka bagi ki tre na ka banta ka khajna ka mai min a chi konsep iba sei ne la kran kindat tak ya ka khajna ka bahak do ba bahak basio ndai ong pina kalian bersorkar ka bagal konkret kalau ba ndai ya itu ki pai ba ka ba ka tre kam ka jugi kalau ka basu tre molong ka ba hapo san wajar tingka sisnan chopo ya kum kita pakai jing tray kim nong kaman sih aja namar bagi hapan suto ba kum no kilong yim ya pan im lembag jing tray kam jung kiu dengan nong renjong kat no kiri kawa baterai kata ke hapan sih ngai lembang ni ka kedok ana le department ke pun khle shan ki dingai ba kitu ke bayo ke kalau kedok kinya samlam kinya pentip lam ki perlok ki projor ki ki ne kitu pak kirim semua yo ki la pet ma ka website ke office jongi ya ke Karit kapag hapon siya lembaga na kajna. Dengan kerman scam na kublay si ni officer ki staff ki professional tax kublay sibo ni kita sistem jumpi baganget tu ngakan 7 rupiah ba. Pi kitip kamhai ke dia anti jong department. Pi kap kendo ba mo pi ki breu support feel jumpi. Ia men charge jumpi di way ni pedang breu ba pila ban kedau banyak peti banyak sulap nak kam tak kejiman ba. Di dalam mata dah nak kentu ipi kumpi
staff trong council balong ke basilur ban ai jumut lam ban kedau lam ban pin ilam ya ke ai ka ba pi gendo shelti sinki nang jinya jumpi nak am ta kono banyak penbahas isu ikon kontrakam jogan ni department jogan ni council ke jogi tidak Rotterdam makin tu ya bis sisi wat nom ong ba o ba shakting pimdai ban shakting ya ki ba shong apa chuki pidai ban long ki ba kelut ko kom perkhat ke jumpi namar ba ke jing no senyang ke jumpi iwe semua perkhat ku nak ka ba ban pentip syaki show ia in charge ne de show siam de makipat ban slok ban khat ban mer kam apa nak ka ba kumno ka tan aji mun chuki la kalom em ban pentreka hanengam su ong pa pakai ka aji mun pi ka bangila ban pedang lut ngar kolong buntai kam sumut pakai aji mun mengak di ban pedang ba kam sumut ba aji mun iam ni siam kali ban de ban pedang ba te henrai kolong pa la da kim pedang ji aji mun chumpio ne ngim de ban dan ka jum sulusimu oh aji mun dan pedang le se ki aji mun pi kolong doa ha ko isi wan se aji mun dobi Haku isi wan hi ki brio ki ka menjadi dok na jumut sudah okey. Tena kadang ki terkadang orang ingin lembaga jalan jumut cepi ngiyok ki menye selok menye syong kum kene ka menye syong mentah ngiyok menye cerita ki ai ka bagi ni. Pensai ke jumi ki pelak pada ingkat ke ke jumi. Kum dei bagi ni bor. Hendrai ke dei kalenti ka bagi ni kwa ban pensai cepi. Ba pendep ba kene kum dei ka bagi susah kemai mentah. Hendrai ka ayak ya bon pau senam. Kalau kita disonsel kalau lek muncul, hari mentang ni kuat berpetik di situ pada hidup tu. Pelan badan kita tak kini kita badai update kini ka pada professional tax. Mat kono ke ai ka bagi dia bersih, kono bagi dia bersih. Kata kita kalau ni kuat ni kok ban tetap berpensyar cepat ba. Kita ada senjang ada council ke tu juga department tu. Ban sok nomor hakan mah. Aku por mengalam siam kita mau ke cek ngam sumdai bapak professional tax. Ngam la tukular than ni kamai em in charge bat ni ke jing sulok kadan ni angut ten brei ga pa chung chai pi ni thok long ba kidan tek tengi ba wan ki pi thok tinga ong ki ha ba wan ki officer wan ki inspector ki ba grand pi ha be professional tax pi long la nu ban kili ki kum ka ka tax ni ha si kan no ni de si ni ba la kata ni dan kam ni men si ni ha no betul wa ma pi kan kili Pisau orang ini bagi orang supasi lagi, dan orang ini kita tahu orang deli nak lain pun kepada nama bagi officer kita hafal pensyar dia dan hafal kan. Jadi mata tahu kan ini dia kebesuk tak mentah balas dan kerja memisut jembat kerja keren lembaga officer hafal gerak ini lembaga kerja rap sibuknya, ban besuk ini ban pensyar, ban hafal dan kerja top dan kerja penskan. Haki bawon hafal lagi senam, hafal officer Wisconsin, upat ba utip tangi besong ha syuki CM EM uta tata hendai ki kelat ben ai burong iki officer ki staff ki betul shitong dalam ta council jadi mata raw ngam abang ngi kitri haba ka council kaki kam dai betul shitong wasai marwai kam dai betul shitong under secretary marwai kam dai betul shitong ba jor secretary ki council hendai ki teamwork ka bengitri kum ko ikamen nakamenta ban klaim kan yang datang mengakren antara department juga personal tax. Ngakren tu lembaga jumpi di dalam department welfare. Bangingin kuat keborong. Mereka keborong belum. Sebarok ki betray nakam takapit kabiang. Juga council akan henti mabai coba. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.